Saka thamalalo go tswa toropo kgolo ga borone ntse o kopana le nna Benson Putego mme jaaka gale ga ke pane ka ise bongwe ke bobedi ke thata go se more ke tla jalo ka tsa metshameko re bo ditibola hela ka go leba dithogo setlhopha sa mabelo se se neng se emetse lefatshe leno kwa dikgaisano tsa di-olimpiki kwa Paris se gorogile tsokologong eno mme sa amogelwa ka serodumo se segolo ke Tahutona Masisi mohumagadi wa gagwe le setšhaba sa Botswana ka kakaretso ba batho ba ka tshwara 24 ba latlhegelwa ke matshelo mo tiragalong ya go gosomana ga lefatshe mo lefelong la Matlakala kwa Uganda mo go tsa metshameko lwa pitšhoko ya afenya kgaisanyo ya golf ya Botswana Ladies Open e neng e rulagantswe ke lekgotla la Botswana Ladies Golf Union wetso tse ke dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa mme yo ranolang ka puo ya diatla o bidiwa Patricia Chobonyane ga re tsena mo dikganyeng Tahutona Dr. Mokgweetsi Masisi a re go saena tumalano ya kago ya mafaratlhatlha motlakase o dirisang marang a letsatsi wa selekanyo sa 100 megawatts ke sesupo sa kgatelopele ya go atolosa ditlhabololo tsa boleng jo bo kwa godimo tse e beileng kwa pele tse e bileng di sa kgotlele tikologo Tahutona Masisi o buile se kwa Jwaneng jaaka na go saenwa tumalano ya kago ya mafaratlhatlha ao a tla agiwang ke khamphane ya Sino Tswana Green Energy mafaratlhatlha ao a tla bong a dirisa marang a letsatsi a solofetse go wela mo ngwageng o tlang Emmanuel Rapoa o na le ko Lefatshe la Botswana ke lengwe la humileng bobe marang a letsatsi a boleng jo bo kwa godimo mme fela go ise go lekane go beeletsa mo go one go ka hetla motlakase fela puso ya tsaya tshwetso ya go itepatepanya le seemo sa ditlamorago tsa phetogo ya loapi ka go hetla motlakase o lekaneng go dirisiwa marang a letsatsi. Today's ceremony is an important opportunity to bear witness to one more critical step of implementing our national energy policy. In this regard, I am delighted this afternoon to be celebrating the signing of the Power Purchase Agreement between Botswana Power Corporation and China Harbour Engineering Company, China International Water and Electric Corporation, and New Energy Consortium for the development, financing, construction, operations, and maintenance of a 100 megawatt solar PV plant to be located here in Jwaneng. The China Harbour Engineering Consortium will produce and sell power to Botswana Power Corporation under a 25-year power purchase agreement. The Jwaneng Solar Project, which we are celebrating this afternoon, is one of our 2 utility-scale solar PV projects to be developed by independent power producers as guided by the country's integrated resource plan. Jwaneng is a town that thrives on innovation, resilience, and community spirit. The construction of this solar plant will have a transformative economic empowerment on our communities and pave way for more opportunities. Go solofetswe gore beng ga e ba ungwelwa go le gontsi ka go anywa dikitso le boranyane jo bo maleba mo kagong ya maharatlhatlha a. The power generation from renewable energy will account for 50% of the country's total power capacity. At the same time, there will be more opportunity for further cooperation in new energy sector. China is willing to share its green energy development experience with Botswana and encourage more Chinese companies to invest in new energy in the industries here. Your Excellency, your visionary leadership and support is enabling us to make the strides that we are now making today and realizing in our energy transformation journey. My ministry will continue to drive towards the attainment of the renewable energy target, and I can assure you today that I will not miss that target. Puso e ikemiseditse go hetla motlakase wa marang a letsatsi wa bokete jwa 1076 megawatts go dirisiwa mono ga ile go rekisetsa mafatshe a sele se se tlotlomatsa tota boleng jwa tiriso ya mohuta wa kgotetso o sa kgotleleng tikologo. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng.
me fa re tswelela tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlhotsa sedisitse balelapa lo ra Bokole morago ga go tlhokala ga motsadi wa ga mothusa mokwaledi wa ga tautona mme Matshediso Bokole mme Julia China Bokole o tlhokagetse kgwedi ya Seetebosigo le 13 monongwaga le dingwaga jalo di le 82 fa go motsa bora Bokole tautona Masisi a re le fa ntswa lesika le le mo kutsafalong go bolela tlhakatswe ke motsadi go botlhokwa gore le ikgomotse ka go bo motsadi wa bone a tlogetse motlhala o bonalang mo tšhabeng ya hatsi leno. Peter Batsalelwang wa bega rile morago ga go thubega ga loso dikgwedi tse pedi tse di fetileng morago ga gore mothusa mokwaledi wa ga tautona mme Motshedisi Bokole a latlhegelwe ke motsadi wa gagwe mme Julia China Bokole tautona Masisi a retelelwa ke go ema kwa lapelo ra Bokole fela le mororo mme Julia China Bokole a setse a bolokilwe tautona Masisi o bone go le botlhokwa go isa Matshediso ka maswabi 2 months ago a mme re tlogelang pitlagano e ne le mo go nna e ne a ska eleta gore ke tleha pele ga mme a bolokwa mme kana Matshediso ha timane ka bona go le botlhokwa gore ke tle go ema ha ke itshupe re go amogelana tautona re le boga thata jaaka molaodi na bua gore ga se le tlhogonong le mongwe le mongwe a ka le bonang gore tautona wa lehatshe a ba a katla gore tla Matshediso fela mme Julia China Bokole yo kailweng ha e ne le seithati se se tona ebile a rata dilo tse di direlwang mo pontsheng o kailwe fa a tlogetse motlhala o banalang mo lefatsheng leno nako e ntse re moka ya re ntse re sologetse gore nya mama re tla boa re mmona e le mmarona re mo tlwaetseng ka maswabi ona a totogela mo botshelong modimo wa motsake ka ga gore botsweng ka teng mme re ipolelela gore re amogele tautona Masisi a re ke tsamaiso ya ngwao ya setho sa Batswana go ikaega ka Setswana se se reng fifing go tshwaranwa ka kobo ka jalo go le matshwanedi go emana nokeng ka nako tse di thata se an ke tle hano batsa di kopane le lona lo tle ke re holang go motsegang tautona bana ne ra ba go motsa bora Bokole ba go motsegile ga ne re ditlama bone mme mo bogampieno le bogela gore ka go bono tshwaregile ka bonne o sa bologotla le bogela go taga go lwena o tlo go ba go motsa tautona Dr. Mokgweetsi Masisi yo e setseng le tlwaelo gore gangwe le gape a eme le ba ba mo botlhokong a re botshelo jwa ga mme Julia China Bokole le ba bangwe ba ba tlogelang motlhala o banalang mo lefatsheng bo tshwanetse go nna sekai le kgothatso mo go ba ba salang Peter Batsalelwang PTV News Otse Wetso mebila ya tropo kgolo Gaborone e tlhotse e phaphasela mmogo le mebila go tswa kwa borwa le kwa botsheka jwa lehatshe leno fa kwa lebaleng legolo la metshameko go tlhotse go thibile jaaka ne tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a kgolwa setlhopha sa mabelo se se neng se emetse lefatshe leno kwa kgaitsanong ya di-Olimpiki tsa 2024 tautona o tsweletse a re o rurigareletsa Batswana gore puso e tla ntshetsa madi ka bokete mo kgaitsanong e tlang ya di-Olimpiki ya 2028 tautona Masisi o buile se jaaka na amogela setlhopha seo sa mabelo tshokologong eno go tsweng kwa toropong ya Paris France wa Betswempolobosi wa bega se ya boele matshwititshwiti ya Batswana ba ba neng ba tshologetse mo toropong kgolo ya Gaborone go tla go gorosa ka boitumelo setlhopha sa dikgantshwane tsa mabelo tse di gapetseng lefatshe leno se etsele sa Gouta mo lebelong la 200 meters le sa Selefera mo lebelong la neelano la 4x400 meters tautona Masisi o isitse malebo a supa fa lefatshe leno le le motlotlo ka setlhopha se go bo se tsholeditse folaga ya lefatshe leno the athletes to the coaches to the clinical medical team. I want to express my appreciation to the French government and the citizens, residents of Paris. I want to express my delight
to all the athletes who went to the Olympic Games for their camaraderie, their Olympian spirit. I want to express my thanks to all Botswana who stood by your side every single day. Tona Masisi a re o rifatsa gore lefatshe leno le tla tshololela tsotlhe tse di tlhokagalang gore setlhopha se phadisanye kwa mabelong a di-Olimpiki a 2028. I want to assure you, Lili Botswana, I want to assure you, lotlhe Motswana mongwe le mongwe tsamayang le go ipaakanyetsa di-Olympic tse di tlang tsa 2028. I want to let the world know that we as Botswana, this government, is going to pour energy, pour resources, pour motivation and love to our next Olympians. Tona Masisi a re tla re ka la bone bekeng eno ba re bolole dimpho tse ba tla di neelang setlhopha se mme a rotloetsa setšhaba gore ope yo o nang le tšhesego ya go abela setlhopha seo mpho a supe seo pele ga la bone bekeng eno. Wa Betsweng Polobosi, PTV News, Gaborone. Tona totobaletsa setšhaba gore ba tla tshela madi ka bokete mo metshamekong mme ga re tswelela le ene Tona Dr. Mokgweetsi Masisi o laetse jalo moemedi wa lefatshe leno kwa America Major General Mpho Mofokeng go itebaganya le go nonotsha mmaraka wa ditemane kwa lefatsheng leo ka jana e le one wa konokono mme o tshwanelwa ke go pepetlediwa segolo jang ka nako eno e theko le thekiso ya ditemane e sa direng sentle jaaka go ne go solofetswe fa a buisana le Major General Mofokeng yo yang go simolola thungwa ya gagwe Tona o tlhalositse fa lefatshe la Botswana le la America a tswa kgakala a dirisana mo mehameng ka go farologana ya merero ya sepolotiki le itsholelo mme tirisano mmogo eo e tshwanelwa ke gore e babalelwe. I expect a high-level dialogue, even if it includes a political level, at the national level and the state level, to intervene on behalf. We have very strong relations with the U.S., very strong, political and economic, and they have been a very close ally of Botswana and supporter of a lot of our development programs, and we want to maintain that. Don't be disturbed by small issues or things that come up. It's important to remain laser focused on the bigger picture for our country. There's just a very big depression in the diamond market, so that's the biggest contributor, and the US is our biggest market. You need to look after that very, very closely. So look out for your back and your sides in every way, and you're young enough to sprint. Well done. Thank you. Very much aware of the diamond for development story, and I know diamonds are like oxygen to Botswana, and that is an area that I would actually represent very well. And citrus, access to a citrus product. Access to a citrus market. I'll do that to excellency. And last area is the area of education. I know it's very tough, and I'm willing and promising that I'll work in every university door in terms of looking for scholarships for our country. We need to have a mindset change. a ile gona o tsubang sekgona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mme ga re tswelela morulaganyi wa lenaneo la ipelegeng mo kgaolong ya borwa Re Solomon Maniki wa kgotsa dialogane tsa lenaneo leo di le 22 ba tlhalosang e le sekao mo go bao ba bantse ba na le dipelaelo ka lenaneo le gore le ka ba tswela mosola. Re Maniki o buile seo ko moletong wa kaloso ya dialogane tse bošeng kwa ga Mosupa. Ke Segofetse Makwinja o na le ko. Re Maniki a re dialogane tse ke tsone tsa ntlha ka fa tlase ga lenaneo la ipelegeng mo kgaolong ya Mosupa. Dialogane tse go tlhalosiwa fa dialoga mo dithutong di ka nna supa tse di neng di rutiwa ka fa tlase ga lenaneo le ka maiteko a go ntsha dikitso tse di ka ba thusang go tlhabolola matshelo a bone le go thamela Batswana ditiro. Thulaganyo e ne le go leka gona go tlhabolola ipelegeng e ya rona e re itseng e leng gore ga re a e tswala le yone e ntse e teng go di ya go tsamaya di bapile mme anong ye ISDC ke yone e ra ka ile isi mo khabele kganya gore kana gompieno ba rona la tswe di ka gotse ga di a rua ke
ba le ba neng ba tswa ko University of Botswana ka ra ba tswa Polytechnic ka ra ba tswa kae le kae ka ra ba tswa kae bo brigade kana kae ya hilo ya la ke bo ramale go ba ileng gore ra kontraka ona wina project aba go batsa be ba stena hela ya ka lona sentsia ya no yone ka mogwa yone ke thuto e leng gore o rutwa ka diatla mme o ntse o dira. Dialogane tse di tlhalositse fa di itumelela lenaneo ka jana le ba file sebaka sa go nna le maitemogelo a ka ba thusang go tlhabolola matshelo a bone. Re dumela gore re hetotse megopolo a rona, re hetotse ditlhaloganyo tsa rona, re leka ka bojotlhe go rutuntsha ba bangwe ba e leng gore ga ba sante ba saletse ko morago ka gore jaaka go sa tswa go buiwa tsatsi la gompie kwa ga le tlhaba o tshwanetse gore o akanya botoka go na le tsatsi la maabane. Go tla tswela ke gore bana ke ba gaetso ba ke bone matlhagola tsela a rona mo Moshopa district a re ba supporting a re ba head projects le bone a ba ipope ba ire di kompone ba tender le council ga ba hiwe di project ke le khotatseng le rona district council gore le se ka la tsena mo ibelegeng ka e ka re la tshaba. Any project is doable ka ibelegeng. Mo go tse dingwe khansele ya Moshopa e ribolotse sekano se sešwa sa letshwao la khansele ya kgaolo eo se jaanong se rurifatsang gore khansele eo e ikemetse ka nosi morago ga go tlhatlosiwa maemo go nna khansele e ikemetseng ka nosi ka ngwaga wa 2023. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Moshopa. Ha re tsena mo go tsa mafatshe a sele tautona wa lefatshe la Uganda Re Yoweri Museveni o laotse gore go dirwe ditlhotlhomiso tse di tseneletseng ka go somana ga lefatshe kwa lefelong le go latlhelwa matlakala teng mo tiragalong e gapileng matshelo a batho ba ka tshwara 24. Tiragalo eo e diragetse kwa toropong ya Kampala ka la botlhano. Baeteledipele ba toropo eo ba tlhalositse fa letsholo la go batla batho ba bangwe ba ba iseng ba bonwe le tsweletse go somana mo ga lefatshe go belela go bakilwe ke dipula tse di mašetla tse di fitlhetseng matlakala a sa bewa sentle fa latlhelwang teng. Wetso molotsana o ke o thobisang khutlwana sa tsa metshameko me merwarre Thato Kgosimore o gonefa. Thato Kgosimore la bohelo ke bona lebala la rona la National Stadium le thibatsi ke ka 1986 re ipelela boipuso ba 20 years go ne go thibile mme gompieno go diragetse ditso ebile go ne go thibile go boa gape go penologa ba bangwe ba sa kgone go tsena ba le kontle. Go ne go le kontle fela thatara ka gonne no go tshwanetse ne go gore ga ba gaka ba ile gore ba dirile bontle tota ka ko France. Botswana ke ene re ke na go entle gore o bole Motswana kana go o phatsime. Thank you. Matlametlo a modisa ke go di gorosa ke bua jalo Thato Kgosimore ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana tonight bosigong jono motho etso madume a re lebepego ya go setloeng Loapi Chokwe ke ene mofenyi wa kgaitsanyo ya Botswana Ladies Open ene ngirulagantswe ke lekgotla la Botswana Ladies Golf Union ka mafelo a beke mo naga borone. Choko botse gae ka moputso wa 10,000 pula le sejana ka go somolelekwa wa latela. Le fa Choko a simolotse kgaisano bokoa mo letsatsing la ntlha a kwadisa di-stroke di le 11 mo letsatsing la bobedi a ta a itsolopantse a kwadisa di le 76 pele a wetsa kgaisano ka go kwadisa di-stroke di le 22 go fenya kgaisano ka kakaretso ka di-stroke di le 249 ka average ya 12 mo malatsing a mararo go boela ga ya ka sejana le 10,000 pula. Chokwe a sala morago ke morwarragwe Maru Chokwe yo o feditseng kgaisano ka di-stroke le 252 fa Tudietso o nyadile ena gapile a boraro ka le 254. I'm shocked because the first day I played so bad. I didn't think I'd even become like top 5. Ke ne ke sa solofela gore ke ka gapa maemo a ntlha ka gore ga ke a simolola kgaisano sente mme ke ne ka tokafatsa tshameko ya me mo letsatsing la bobedi setse le se se raya go le gontsi se ya go dira batsadi ba me mototo. He wants this a lot. So for this, I'm sure he's very happy and very proud. And also, yeah.
karolo ya junior girls e phamotswe ke Boipelo o nyadile morago go koanya di-stroke le 212 maletsing a mararo o gone Molefi o fentsa karolo ya B division ka di-stroke le 78 maletsing a mabedi fa Stella Feldman a fentse A division. My performance wasn't so bad, but I could say it wasn't my best. I had a little... Tshameka ya me e ne e siame le fa ke sa dira jaaka ke ne ke solofetse ka gore ke ne le tshogo mo letsatsing la ntlha mme ka tokafala mo go la bobedi mme ka kgona go fitlhelela maikelelo a me. And that my strategy and my goals were on point. It means a lot to me because this was one. Ke mototo ka phitlhelelo ya me ke kgaisano ya ntlha e go godimo e ke e tshamekile mo pakeng eno mme ke bona ke tokafatsa thata fa ke lebile kgaisano e fetileng mme ke dumela fa nka tshameka botoka thata go feta. Go ya ka barulaganyi kgaisano e supile kgolo mo godimo ga mo e fitlheletse maikelelo a yone. Tournament ya rona e tsamaile sente thata in terms of kgaisano ya rona e tsamaile sente sengwe le sengwe se re ne re se rulagantse se tsamaile ka lenaneo. Ke itumela gore kgaisano ya monongwaga e nnile le kgolo fa ke e tshwantshanya le ya ngwagola re nnile le karolo ya batshameki ba e leng gone ba santseng ba fathoga ga mmogo le palo ya batshameki e ne e nametsa mme seo se supa kgolo e ntsi thata ya kgaisano. the A and B competition e bitswang triangular, but for the fact that this one in Nosi hell, I'm happy about the attendance, which was around 90 participants. For the first time this year, we had our beginners. We have a very good team that is training go Blue Tree under the coach Yaga Mpoki Lusuang, who is the overall coach who are no place to Monica RNA to take care of the development more. Kgaisano ya Botswana Ladies Open e tshwaretswa ngwaga le ngwaga ka kgwedi ya Phatwe e ne tsone ke batshameki ba mafatshe a Botswana, Kenya, Zimbabwe, Malawi, Namibia le Zambia. Kagiso Mmolelekwa, PTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela e letsela nngwe ya go rotloetsa go itshepa le go nna matlhagatlhaga mo metshamekong mo dikolong Podungwane Lesole wa mokgatlho wa Gift of Chess o abetse dikolo tsa kgaolo ya Shakawe didiriswa tsa motshameko wa chess di le 55 ka mafelo a beke. Didiriswa tseo di solofetswe go ya go thusa baithuti go tsepamisa megopolo mo go se ba se dira mo dithutong tsa bone le botshelo ka kakaretso. Tiny Tsukudu o rulagantse pego. Didirisiwa tsa motshameko wa chess go solofetse gore di ribolle borramaboko le bommamaboko ba motshameko o go tswa ko moding selo se se ka thusang go jala peo ya one mo kgaolong ya Okavango. The main purpose of this event is actually to plant a seed of hope. Re le batshameki ba pele ba Okavango chess mono wa letsatsi le ke go jala peo ya tsholofelo mo bananeng ba Okavango. Re batla go bona banana ba kgaolo e ba gola mo motshamekong wa chess. And what we want to see our youngsters in this region growing big in terms of chess. Dikolo ke gone ko modimo wa development, so with that re tso re ha re le dikolo ra just peo mo the right ground. One go ke gone go le gore diplara di simola go buma from this very schools kana your junior schools, your primary schools ba go di mo ko di scenario. Baruta bana ba itetse le go fi mpho e ya ko Gift of Chess. Tsa gore go botlhokwa hela thata gore re be re receive this chess boards because it's going to improve the critical thinking, learning skills, mathematical skills tsa bana ba rona ko sekolong sa rona, which is very important for us as a school in general. Re le Shakawe Junior re itumeletse mpho ena e re netseng because re ntse re shotela ke equipment me chess club ya rona ne ntse operator but equipment ya rona ne seo, so mpho e re netseng ke tsela gore e tla tsweledisa o ntse re emete. Moletlo wa go abiwa ga didiriswa tsa chess o ne wa garela ka motshameko wa chess o fentsweng ke Opelo Maswabi wa sekolo se se golwane sa Shakawe go ikgapela 500 pula le sejana. Tiny Tsukudu, BTV Sport, Shakawe. Kwa bokhutlong tona wa lephata la banana bo metshameko le ngwa utumiso rakgare a re ditso tse setlhopha se se neng se emetse lefatshe leno ko di-olympic tsa monongwaga ke ka ntlha ya tshwaragano le popagano ya setšhaba sa lefatshe leno. Tona rakgare o buile se ko lebaneng legolo la setšhaba jaaka tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le setšhaba ka kakaretso ba ne ba amogela setlhopha se jaaka bagaka mo tshokologong go tsweng ko dikgaisanyong tse di wetseng ka Sontaga. Setlhopha sa monogae se dirile ditso di le mmalwa ko dikgaisanyong tsa 2024 Paris Olympics di tshwana go tlhoma direkote ga mmogo le go oketsa dietsele ka go gapa gauta le e le lantlha. Kagiso Molelekwa. Fa amogela setlhopha monogae tona wa lephata la banana bo metshameko le ngwa utumiso rakgare wa kgoletse bana le seabe ka go farologana go tsaya karolo mo kategong ya setlhopha. Re leboge
lona le le Batswana thotloetso e lo e neetseng setlhopha sa rona ga ba le ko France dithapelo tsa lona ga mmogo le gone go ba rotloetsa ka ga re ne re dira ka teng throughout the event yone ya di-olympic. Tona Rakgare o tsepamisa maikaelelo le maikemisetso a puso a go akgola setlhopha seo ka tiro e nte ba e dirileng. Mme ke motlotlo go le bolelela mo tsatsing la gompieno bangwe le utlwa kgetho la ntlha le tsile tebogo wa lona puso e beile matlo a le mabedi a gagwe e le tanki ke letse maabane maitsibo a ke tswa go a bona ga a mantle matlo ao ke ntlang le boneng. Mme nka le bolelela gape gore ba naana le bone mo relay teaming ya rona ya 4x5 400 le bone hela jalo ka botlhano jwa bone mongwe le mongwe re mo ngata ka ntlo ke gone ka ga puso ya lona e lemogang bana ba lona ka teng. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics Association Moses Bantsi o kgethile ba na le seabe go tsenya letsogo mo metshamekong gore boitumelo jo bo tswelele go ya pele. Goromente a ka kgona hela a le nosi a Batswana dikompone ka bongwe di tsenye letsogo e ska nna bo Diptswana Diamond Company e ke e lebogang go menagane ka gore e be re le ha ba nnile le seabe se segolo ba na le dingwaga di le 40 ba rotloetsa motshameko mme re santse re tatsa makgakala le bone ke kopa gore dikompone tse dingwe a di atumele. Setlhopha sa lefatshe leno se direleditswe di le mmalwa ko dikgaisanong tsa monongwaga jaaka le tsile tebogo a gapetswe lefatshe leno gauti ya ntlha dikgaisano tsa di-olimpiki a sa na go fenya lebelo 200 meters ka nako ya 19.46 seconds. Tebogo o ne gape a fetoga mo Aforika wa ntlha go diragatsa seo e ntse e le ko di-olympiking tsa monongwaga. Setlhopha sa lebelo la neelano la 4x4 ba gapile setsela se se lefera ka nako ya 2 minutes 54 seconds mme ba thoma rekoto e ntšha ya Aforika mo lebelong leo. Katego e a dietsetse pedi go tswang go dikgaisanong tsa monongwaga isa palekgothe ya dietsela tsa lefatshe leno tsa di-olimpiki ko palengkgothe go nna 4. Seetsela sa ntlha sa lefatshe leno se tsile ka Nigel Amos e le ka ngwaga 2012 ko Lontoni pele setlhopha sa lebelo la 4x4 se gapa sa bobedi e le bronze ko Tokyo ka 2021. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Ra le lebogisa jalo team BW ke gona jaaka re tla kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight. Benson ke tanki hela nna ke a ruma ke heretsega maikutlo ke rokomologa ka bana ba phego ke nako e ntle gore o nne Motswana o nne ngwana mmala a sepilo morwarre e ratiro e ba e dirile raitso thata re ba lebogisa bo mampudi ba rona ka tsela e ntseng yalo ba sa tswa go goroga mme le ba amogetse ka leshala ba le tonna le serodumo se se ba tshwanetseng wetso make go gakolla ditlhogo tsa primaneng ya tsatsi la bobedi. Setlhopha sa mabelo se se neng se emetse lefatshe leno ko kgaitsanong ya di-olimpiki se gorogile mme ebile se amogetswe ke Tautona Masisi le mohumagadi wa gagwe mmogo le setšhaba ka kakaretso. Batho ba ka tshwara 24 ba latlhegelwa ke matshelo mo tiragalong ya go gosomana ga mmu kwa lefelong la Matlakala kwa Uganda Kampala. mo go tsa metshameko lo a pitšhoko ya afenya kgaisanyo ya golf ya Botswana Ladies Open e neng e rulagantswe ke lekgotla la Botswana Ladies Golf Union. Wetso ne le kaloga ko di fela na ko kyone e mabifi ke tsatsi le lentle la go nna Motswana ra go hela jalo kwa go ba tepoloapi go utlwa ka maemo a bosa a re tšhentšheng go nna monate re phapasele ka dinako tsotlhe la modisa tlarapana ga go le galalwa ga go iwa ko kgosing a nne Kagiso. Bagaetso madume amogela seemo sa lape o se tisediwa ke o bakeng Casper Mathai. Setshwantsho sa lape mo maitseboa a gompieno se supa go aporile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme go bana le batsamaro mo mafelong mangwe a mo borwa botlhaba jwa lefatshe leno. Mo tsatsing la boraro re solofetse gore go tswelela ntse go aporile lefatshe leno ka bophara. Mo maphakele re solofetse gore go ikutetsa go le tsidithata mo mafelong mangwe a mo dikgaolong tse di mo borwa ja kgalagadi.
ka selekanyo sa lefela fa mo dikgaolong tse di ko bokone ja kgalagadi le gantsi re solofetse re go ikutetsa go le tsididi ka selekanyo sa botlhano botshane bosupa kwa gantsi ga mmogo le kwa qadi mme mo mafelong a mangwe ka bontsi a lefatshe leno re solofetse re go ikutetsa go le tsiditshana ka selekanyo sa boferabedi kwa gaborone boferabongwe kwa Francistown 13 kwa Maung mo tshokologoro solofetse re go dikgaolong tsa kgalagadi le borwa go ikutetsa go le tsiditshana ka selekanyo sa magare ga 22 go eng kwa 25 mme ha re lebela go dikgaolong tsa gantsi borwa botlhaba kgatleng kwene re solofetse re go ikutetsa go le bothito ka selekanyo sa magare ga 26 go eng kwa 22 mme mo mafelong a mangwe ka bontsi re solofetse re go ikutetsa go le mogote ka selekanyo sa 31 go eng kwa 34 mme ha re lebelela melelo e sha mo tsatsing la gompieno go gatisitswe melelo e mesha mo dikgaolong tsa borwa kweneng le gare le Chobe ha ba re lebelela bodiphatsa jwa gore mollo o tswe mo taolong mo lefatsheng mo letsatsing la ka moso go supala ha bodiphatsa bo le kwa godimo mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotediwa go tshwara molelo ka kelotlhoko mme ha re lebelela ditoropo dingwe mo sele re solofetse re kwa Manzini Gqeberha le Cape Town go thibe ka bontlhabong go na le kgonagalo ya pula kwa Gqeberha fa kwa Upington Johannesburg le Maseru re solofetse gore e be go apogile kwa Antananarivo re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe go apogile kwa Beira Harare Lusaka ga mmogo le Windhoek kwa Dar es Salaam le Kinshasa re solofetse re go bana le dibata tsa maru go thibile ka bontlhabongwe kwa Luanda ke sone seo se mosalape a nne boroko wetso e rile hela motshegareng wa tsatsi la gompieno kgotsa ha ne tadi ya musa ba le bantsi bo ba le malalalo a tswe le gore kgang ke go gorosa batabogi ba monogae ba ba ileng ba goroga ka tshokologo mme batswana ba ne ba phuthegile monotoropogolo ga borone kwa lebaneng legolo la metshameko la National Stadium go thibile ya boana le mohumagadi wa gagwe Menao Masisi matona a puso bagolwana ba puso go tsong go maphateng a harologaneng le bone ba itumelela kgorogo ya batabogi ba le setšhaba se se neng se ba dule mokgosi go le monate mako re lebe setshwantsho